ng valve. Nandun na guys, papuntang Maasin City. Ito guys, Beltranco. Shoutout kay Miko Pagsit. Pilar sa Sagon. Thank you. Beltranco. Grabe, lakas ng makina. So guys, dito na tayo. Shoutout kay Elavel. Ito guys, Megabus. Guys, RGM Transport galing Maasin City. Nueva Montes Trans. Nataw kagad. Papuntang Maasin City. Ito guys, si galing Gubat Sorsogon. Nandito na guys, sunod-sunod lang galing Eastern Visayas.
Jude. Bicol Isaro. Guys, ato si Labil. So guys, DLTV galing Gubat Sorsogon. Shoutout kay Jan Eric Bragais. Ito guys, si 8M, bagong Reyang Express Service. Closing transport. Ethanol. London Liner. Shoutout nga pala kay Katanod TV ng Santa Mesa, Manila. At shoutout na din guys kay Nina San Julian ng Eastern Samar. Ito guys, Raymond. Nandun guys, may megabus.